Shubor nakaslem jong unongsan hima. Presiden rangba ke Voice of the People Party uba Arden Miller basayo moin. Habakran hagajing yalang yalap election kabalalong mentak kesengi ke shipotrik uyayong arajar arpusau hamau kerwan. Ulaong bagajing yale election hagani ke kenti ke bamenta ke day tang ban pendrem ya ke VPP uba Arden ulaong baka NPP kan ong. Compare lada ka job ka RDA ru Henry tang ban rem ke VPP bat kumjuru ya ka RDA kan ong kumju hi batang barem ke VPP compare lada job ke NPP ru udah unong yang lambarang ba ke Voice of the People Party ulabu jingkeli ki wai pat ki seng san perthei babalai ki ting ya ke VPP hadu kat ni badula ong baka seng kalada ban pen benapak ba balada yo ke BPP ban sensyar ha ke sorkar kan pe si sendonnya ke bamsap bamngem kan pe ya ke jingdok bat kan pe ru ya ke jingle siliang kaman UDP HSPDP yang ini cepat hot na bang ide seng dulu mak yang ide tadi seng badan sawut ya lagi kini pray hapren ke UDP bat HSPDP henry timur ko pat pa hangni undang bi upay bahadung mentau upay diri ki MLE jong HSPDP begini yang rensan lang bagi nongelam jong ke UDP nantau kurtong jong ke RDA tempat lihat keli tang hapreng jong ki kimut pan supen bi ya upay ba ko ki pat ba hatong min bi ngide man keli shwa ya ki nongelam jong ki RDA balai nim GOE ki angut ki MLE jong ka HSPDP haki rensan ya election jong ke RDA ya keli shwa kata bat kumbalang mentang anong epi hagani election ke pameta baling yang bidan kamban sta bidan kamban siang ban bisa hagani election ke pameta ka jingala election ke dai tang ban penrem ya ke BTP compare le job URDA UNPP unong tang barem ke BTP URDA compare le job UNPP tang ban rem ke BTP uyu kongres unong compare la job UNPP leni URDA tang ban rem ke BPP paling gede ya ke BPP kade namar ngila de penpena balada ke BPP ke sensyar kan pe ya ke pamsap kan pe ya ke jinduk kan pe ya ke jindek siliang kemal oi dipetisi besar yang laro pa aden ura ban pensisya banga pamsap ngan hiar suki haga jinsya ngale ya kan keno baik yu dipetisi besar ong ngau baga jelai ke pamsap hajela meghalaya uba keno ude u Amit Shah ong baga MDA ke sor ka ke pamsap tam tingi yang baga jelai ke pamsap ni kan ong mano namang ni pat topit ni pat don kabor tenre ta julong ni mo ba unong tu la de i politik phai kan tetu unong tu sini politik le pemera phai la ki bumur panian tikiniru imat ya phala ka plapok hi penbanteni habang hi tempat ong utau betul nyong nyepe ya ke bangsa kiong penban prinsisa ngate ngampuai ong ye ngasong ko pai ba aila dingi bangin sensyar ngin kelilot ya ke bangsa baro hang negeri ka be ya ke ni ngin mahala ki gitu ke penduk ya ke ri ke ni nama kata kana ngile supai ba kini menta kila kelumar mden stang yo pra ayo Arden khamtam ngam da snow thang ye namar ba nga snow biang hi bagi kruit yang bagi brut yang kejat yang nak khawa kejat nak kalpong tenruk nak tembut nak kurung ngam snow ye namar ngape ini ketong ji ya iman becai tekul belang jinglang oi iketong ji te ya lai lo dan kam perkhat kipai pa sia kublai ti be nang thep gol ni jalang siklang kamle kila menong yo kumnu ngong kamle namar upa Arden la pen snow la ngam den por ban ngap ya kita ki jingken tho ki bam song nong rim oi di ki Arden rukai ha ban keno yeno phai sno Arden me khapi bang ban keno Arden ya di bang man kena kandir Arden kat badon Arden oh ko kipat ba ari jangan yale election MP kamat ke tingi gere bale kon ye kasi bale kon ye artil 371 bale kon man pinyo ye tin khasi bale kon man pinyo pisa khambun ye chela karoi ka par kita ki mat ki election dali
Hilai supaya ba ni kamat ke jing kalau persyak ke jingduk, persyak ke bangsa, persyak ke jing le siliang kamat, hikai supaya ba punong pesta, bau ni menong besian, bau la ban bisyari di suri kok sini langbrot, di bajuan lagi for election ban keren di tim jadi jom ban penbili pen kami oleh show jing lot nreng tim ban bagi di suri kok sini langbrot. Tengah juang ni di paipa, lada pilak keduk, yo suri kok sini langbrot. Kabha berkeduk du suri sendal. Dan yo naman berseluruh benut berkeduk du suri. Namar kata kata ni kai upaita. Dai namar kata kata upaita mental sama nong pleng. Mo ka BJP ka sutu ba kamla ban suthit Meghalaya menta ke subut ba ka NPP mo menta talapau. Ka BJP kamtre ban piniang kandidat hang ni namar kialong bhai. Kumbadon wei samla bong hoi barden bar bhai chota bhai kini artli kiseng kiba kershan iwe the NPP kala kershan ke CAB po parlimen bat mentang I kini ke ya bandai kata baro kiseng san pertai kia don ha ke MDA menta so phla mi kensan bloit ke RDA mi ke RDA penem ke RDA bangin lek so pai ba kum ke chiatli jom biseng rilum o ki khot ya ke